Ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Rwanda mu bagabo Amavubi ntizakina umukino wa gicuti mu Gushyingo. Igiye gukora umwiherero w'iminsi 3 aho uzitabirwa n'abakina imbere mu gihugu. Kuva ku itariki ya 10 kugeza ku ya 18 mu Gushyingo 2025, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA riteganya ko amakipe y'ibihugu y'abagabo ashobora gukina amarushanwa cyangwa imikino ya gicuti. Nubwo Ferwafa yagiranye ibiganiro n'ibihugu bitandukanye birimo Senegal, ibirwa bya Comore na Namibia ku mikino ya gicuti, byarangiye Amavubi nta mukino azakina. Ni nyuma y'uko ubuyobozi bushya bwa Ferwafa bwasanze nta mukino wa gicuti wari wateganyijwe mu Gushyingo, ndetse kubona amafaranga yo kuwutegura bitari muri gahunda za Minisiteri ya Siporo bikaba bigoye. Ndetse kuri ubu Ferwafa n'umutoza w'Amavubi Adil Amrouche bari gutegura uburyo abakinnyi b'Amavubi bakina imbere mu gihugu bashobora guhurira mu mwiherero w'iminsi 3 kuva ku itariki ya 13 kugeza ku itariki ya 16 Gushyingo muri uyu mwaka 2025. Uyu mwiherero uzafasha umutoza kureba nimba abakinnyi bumva neza uburyo bw'imikinire n'amayeri y'umukino, ndetse bazacumbika muri hoteli ya Ferwafa iri Remera muri icyo gihe cy'imyitozo. Muri iki cyumweru bishatse kuvuga ko nta mikino ya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda Premier League ihari yateganyijwe, kuko iyi minsi iba yarahariwe amakipe y'ibihugu. Amavubi rero y'abakina imbere mu gihugu agiye gukora umwiherero w'iminsi 3 uzitabirwa n'abakinnyi biganjemo abakina imbere mu gihugu. Rayon Sports nayo yasohotse ku rutonde rw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ku isi mu makipe yafatiwe ibihano bigendanye no kutandikisha abakinnyi nyuma yo kutubahiriza ibyo yasabwe ubwo yatsindwaga imanza yarezwemo n'abari abakozi bayo. Ni kuri wa kabiri ku itariki 11 Ugushyingo 2025 hashyizwe hanze amakipe yafatiwe ibihano kubera amakosa yakoze yiganjemo kwirukana abakozi mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Aya makipe arenga 150 yo muri Afurika niyo yahawe ibihano. Muri ayo harimo na Rayon Sports yo mu Rwanda yarezwe kabiri mu kwezi k'Ukwakira 2025. Icyo gihe yarezwe n'umunyabrazil Roberto Oliveira Gocales de Como bakunda kwita Robertinho, wayireza yishinja kwirukanwa binyuranyije n'amategeko ndetse inamubereyemo umwenda. Icyo gihe Rayon Sports yategetswe kumwishyura ibihumbi 22.5 y'amadolari, ariko aya ni amafaranga arenga miliyoni 30 z'amanyarwanda. Ariko kubera kutishyura yahawe ibihano byo kumara inshuro 3 itemerewe kwandikisha abakinnyi bayo. Rayon Sports yahanwe inshuro 2 kandi kuko nayo yararezwe na rutahizamu ukomoka muri Guinea Bissau bakunda kwita Abdoulaye Diallo. Andi makipe yo muri Afurika yafatiwe ibihano arimo Club Sportif Sfaxien, Enyimba FC, FC Zamalek, Ismail SK mu Misiri, SKM Pretoria Kaliez, Warikite Kenema FC, TS Galaxy na Sport de Galua. Naho Al Hilal yatsinze AS Kigali ibitego 2-0 mu mukino wa gicuti wabereye kuri Kigali Pele Stadium kuri uyu wa mbere. Ni umukino wa mbere iyi kipe yo muri Sudani iheruka kwemererwa kuzakina muri shampiyona y'u Rwanda yari ikiniye mu Rwanda. Iyi kipe yo muri Sudani ntabwo yari ifite bamwe mu bakinnyi bayo bakomeye barimo nka Habumugisha Jacques Claude Fofana ndetse na Ahmed Salim bagiye mu makipe y'igihugu. Al Hilal yatangiranye umukino imbaraga isatira bikomeye, ndetse ku munota wa 22 uwo bita Mohamed Abdil Rahman yafunguye amazamu ku mupira mwiza yacomekewe, arahindukira awushyira mu rucundura. Igitego cya mbere kiba kirabaye. Ikipe yakomeje gukina no kubonana neza, cyane cyane yarushaga AS Kigali mu buryo bwagaragaraga. Ku munota 39 Rudasingwa Press yatsinze igitego cya kabiri n'umutwe ku mupira wari uvuye muri koroneri. Igice cya mbere cyarangiye Al Hilal yamaze gutsinda ibitego 2-0. Ikipe yo muri Sudani yakomeje gukina neza no gusatira mu gice cya kabiri, ariko uburyo bwishi bw'ibitego yageragezaga
bugakurwaho n'umunyezamu Niyonkuru Pascal. Mu minota 70 ikipe y'umujyi wa Kigali AS Kigali yakoraga impinduka nyinshi, yatangiye kugerageza guhanahana umupira ariko ntibyarambye. Mu minota 80 umukino watuje, Al Hilal SK igabanya uko yasatiraga nubwo yakomeje kugenda inyuzamo, ariko kubona igitego cya gatatu biragorana. Umukino warangiye Al Hilal yatsinze AS Kigali ibitego 2-0 mu mukino wayo wa mbere i Kigali. Iyi kipe yo muri Sudani ikomeje kwitegura imikino y'amatsinda ya CAF Champions aho izarangira yatemuje itariki 21 Ugushyingo 2025 kuri Stade Amahoro. AS Kigali yasatiriye bikomeye muri uyu mukino nubwo nta musaruro yigeze ibona. Al Hilal nayo yasatiye bikomeye, yagaragaje umupira uri hejuru. Umusifuzi Ngabonziza Jean Paul niwe wari uri mu kibuga asifuye umukino, naho Rudasingwa Press niwe wagerageje gukiza izamu ariko birangira batsinzwe. Rudasingwa Press nawe watsindiye igitego iriya kipe bita Al Hilal.